Ne treba vam biti trener. Samo treba da upravljate ovom grupom igrača i pustite ih da rade ono što rade. Najveća era Real Madrida nije bila izgrađena od strane taktičkog genija. Nije bila izgrađena od strane disciplinca. Bila je izgrađena od strane čovjeka koji je jednu stvar razumeo bolje od bilo koga drugog u fudbalu. Kako naterati egoje da nestanu. Zinedine Zidane je preuzeo svlačionicu punu superzvezda koje su sve htele da budu glavna figura i pretvorio ih u tim koji je pobedio 3 uzastopne lige šampiona. Nešto što nijedan klub nije uradio u više od 40 godina, a sada je na misiji da to uradi sa Francuskom. Ovo je priča o tome kako je Zidane ponovo učinio Real Madrid veličanstvenim. Većina vas koji gledate ovaj video trenutno nije pretplaćena na kanal. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, pritisnite dugme za pretplatu. To vam ne košta ništa, a meni znači sve. Pretplatite se i ne propustite ni jedan video. Real Madrid je verovatno jedini klub na svetu gdje čak i mali pad i dalje sedi više nego vrhunac većine timova. To je standard koji su izgradili tokom decenija. Ali nemojte se zavaravati, u godinama pred 2016. nešto je bilo veoma pogrešno. Rafael Benitez je bio imenovan leta 2015. Na papiru imalo je smisla. Trener koji je osvajao Ligu šampiona, taktičar, profesionalac, ali Benitez je napravio kobnu grešku. Pokušao je da trenira Cristiana Ronalda. Pokušao je da kaže najboljem igraču na svijetu kako da se pozicionira. Pokušao je da nametne defanzivnu disciplinu napadačkoj trojki koja je bila izgrađena da napada. Pokušao je da kontroliše svlačionicu koja nije htjela da bude kontrolisana. Rezultati su bili katastrofalni. U novembru 2015. Barcelona je stigla na Bernabeu i pobedila 4-0 kod kuće pred 80.000 navijača koji su platili da gledaju kako im se tim ponižava. Do trenutka kada je bio smenjen, Madrid je bio 3. u La Ligi, 4 boda iza lidera Atletika i 2 boda iza Barcelone koja je imala utakmicu manje. Navijači su se okrenuli, igrači su prestali da slušaju. Svlačionica je bila haos. Benitez je trajao 7 mjeseci. I tada je Florentino Perez uputio telefonski poziv koji je promenio sve. Unapredio je trenera rezervne ekipe, čovjeka koji nikada nije vodio prvoligaški klub, čovjeka čije je jedino iskustvo bilo 2 sezone sa Real Madrid Castillom u 3. ligi, Zinedina Zidana. Fudbalski svijet se smeo. Ovo je bio najveći klub na planeti. I upravo su ga predali legendi bez trenerskog iskustva. Ali Perez je video nešto što niko drugi nije. Većina ljudi misli da već zna Zinedina Zidana. Sećaju se čovjeka koji je postigao najlegendarniji volej u istoriji Lige šampiona. Čovjeka koji je osvajao svetsko, evropsko i zlatnu loptu. I s pravom. Ali to je samo polovina priče. Istina je da Zidane nikada nije bio samo fudbaler. Od trenutka kada je stupio na teren, Zidane je bio opsednut razumevanjem ljudi. Igrao je pod nekim od najvećih trenera u istoriji fudbala. Ancelotti, Lipe, Vicente, Del Bosque, Ami Jacques. Gledao je kako rukuju pritiskom, kako upravljaju egoima, kako drže svlačionice pune superzvezda zajedno kada sve propada, jer je bio deo originalnih Galacticosa i učio je. Nakon penzionisanja 2006. Zidane nije nestao. Ostao je u Real Madridu kao savjetnik. Zatim je radio kao sportski direktor dok je Mourinho trenirao tim. Eventualno je postao Carlo Ancelottijev asistent 2014. u sezoni kada je Madrid osvajao La Decimu. Studirao je, učio, čekao svoj red. I kada ga je Perez pozvao u januaru 2016. Zidane je tačno znao u šta ulazi. Svlačionica puna superzvezda. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Sergio Ramos, Luka Modrić, Toni Kroos. Igrači sa egoima veličine kontinenata. Ali umjesto da uradi ono što su njegovi prethodnici radili, Zidane nije pokušavao da se bori ili sukobi sa tim egoima. Uradio je nešto potpuno drugačije. Tu je Zidane bio drugačiji od svakog drugog trenera koji je pokušavao da rukuje ovom svlačionicom. Nikada se nije pretvarao da je taktički genije. Zapravo, to je otvoreno rekao. Nisam najbolji trener, nisam taktički najbolji, ali imam nešto drugo. Imam želju i strast i to znači mnogo više. Većina trenera nikada to ne bi priznala, ali Zidane je razumio nešto ključno. Kada imate najbolje igrače na svijetu, vaš posao nije da ih trenirate. Vaš posao je da njima upravljate. Uzmite BBC, Bale, Benzema, Cristiano.
3 od najskupljih igrača u istoriji fudbala. Benitez ih je pokušao kontrolisati, propao je. Zidane je uradio suprotno, dao im je slobodu. Rekao je Ronaldu, ti si najbolji na svijetu, neću ti govoriti kako da igraš, samo radi ono što radiš. Rekao je Bejlu, kada si fit, igraćeš, kada nisi, odmaraćeš, bez drame. Rekao je Benzemi, ti si lepak, ti sve činiš da funkcioniše, ne brini o golovima, doći će. I što je ključno, rotirao je sve. Isco, James Rodriguez, Lucas Vazquez, Marco Asensio, svaki igrač se osjećao vrednim, svaki igrač je dobijao minute. Niko nije osjećao da je izostavljen. Sergio Ramos je to najlepše rekao. Imali smo različite timove u prošlosti sa puno zvezda i možda je nekada bila podeljena svlačionica, ali sada imamo odličan timski duh. Nema egoja, nema individualnih protagonista. Kada tim pobedi, svi pobedimo individualno. To je bila magija. Egoji nisu nestali. Bili su preusmereni, kanalisani, ujedinjeni. I kada je Zidane morao da donosi teške taktičke odluke poput stavljanja B, B, C, a na klupu, niko se nije žalio jer su mu verovali. Rezultati su govorili sami za sebe. 2016. odveo ih je do finala Lige šampiona. Real Madrid protiv Atletico Madrida, gradski rivali, meč iz lične osvete. Utakmica je otišla na penale posle remija 1:1. Ronaldo je izašao da izvede 5. i odlučujući penal. Pre nego što je prišao tački, rekao je Zidanu da ima viziju da će postići pobednički gol. I postigao je La Undisima. 11. evropska kruna Madrida. Zidane je postao prvi francuski trener koji je osvajao Ligu šampiona i 7. osoba u istoriji koja je osvajala i kao igrač i kao trener. Zatim je ponovio u 2017. Madrid je igrao Juventus. Svi su govorili da se ne može braniti Liga šampiona. Niko to nije uradio u modernoj eri. Posljednji klub koji je pobedio uzastopne evropske kupove bio je Milan 1990. Madrid je pobedio 4:1. Ronaldo je dao 2 gola. Real Madrid je postao prvi klub u istoriji Lige šampiona koji je uspješno odbranio titulu. I iste sezone osvajali su La Ligu, prvu ligašku titulu od 2012. Ali još nije bio gotov. Naredne 2018. odveo je Madrid do finala ponovo. Ovaj put Real Madrid protiv Liverpoola. Finale koje je imalo sve. Povrede, noćne more golmana i Garethovim Baleovim volej koji je ušao u istoriju. Madrid je pobedio 3:1. To su bile 3 uzastopne titule Lige šampiona, nešto što nijedan klub nije uradio od Ajaxa i Bayerna Minhena. Ukupno Zidane je osvajao 9 trofeja za 2,5 godine. A zatim je otišao. 5 dana posle podizanja trofeja, Zidane je dao ostavku. Otišao je na vrhu, pod sopstvenim uslovima, bez ičega da dokaže. Nakon odlaska iz Madrida 2018. Zidane se kratko vratio 2019. Osvajao je još jednu La Ligu 2020. Zatim je ponovo otišao 2021. I tada svet više nije čuo od njega. 5 godina Zidane nije vodio nikoga. Ponude su stizale, Manchester United, PSG, Juventus, Bayern Minhen, čak i reprezentacija SAD odbio je sve, jer Zidane je čekao jednu poziciju. Jedinu poziciju koju je ikada hteo posle Madrida. Francuska. U januaru 2025. Didier Deschamps je objavio da će se povući posle svetskog 2026. Zidane je znao šta mora da uradi. Po imenovanju rekao je: u posle 4 ili 5 godina imao sam ponude od klubova. Odbio sam ih sve zbog reprezentacije. Ovaj posao je jedini koji sam hteo da radim posle karijere sa Real Madridom. Uvek sam gledao na francusku reprezentaciju kao navijač, ali i kao budući trener. 28. jula 2026. postalo je zvanično. Zinedine Zidane imenovan je za selektora Francuske na 4-godišnji ugovor do svetskog 2030. Kadar koji mu je na raspolaganju, pogledajte ekipu koju nasleđuje. Kylian Mbappe u Zenitu i kapiten, jedan od najeksplozivnijih napadača u istoriji fudbala i rekorder svetskog po golovima. Ousmane Dembele, aktuelni dobitnik zlatne lopte, čovjek koji je osvajao uzastopne Lige šampiona sa PSG-om. Michael Olise, kreativna snaga Bayerna, tehnički
tehnička briljantnost u čistom obliku, mladi igrači koji već sanjaju o velikom sceni i vezni red sa Tchouamenijem koji razume tačno šta Zidane zahteva. Ovo je kadar koji izgleda upadljivo slično onome što je Zidane imao u Real Madridu. Višestruke super zvijezde, višestruki egoji, višestruki igrači koji veruju da bi trebalo da budu glavna figura. Zvuči poznato? Deschamps je odveo Francusku do 2 finala svetskog. Pobedio je u jednom, dostigao je 2 polufinala evropskog. Njegov rekord je izvanredan. Ali Francuska na svetskom 2026. izgubila je 2:0 od Španije u polufinalu. Talenat je bio tu. Jedinstvo nije uvek bio. Zidane zna kako to da popravi. Sam je to rekao na predstavljanju. Ono što me motiviši je igra. Bio sam 10, volim golove, bio sam lider na terenu, a sada hoću da budem lider iskustvom. I kada je predsjednik Francuske fudbalske federacije upitao zašto je siguran u sebe, Zidane je dao odgovor od 3 reči. Znam kako da pobedim. Zinedine Zidane nije samo osvajao trofeje, obnovio je Madrid u dinastiju, preuzeo je slačionicu punu najvećih egoja u fudbalu i pretvorio ih u mašinu. Ne budući taktički inovator, ne budući disciplinac, već razumevanjem ljudi, znajući kada da pritisne i kada da se povuče, čineći da se svaki igrač osjeća važnim. To ga je učinilo posebnim. I sada ima Francusku, kadar koji pretiče talentom. Mbappe, Dembele, Olise, vrsta igrača o kojima većina trenera samo sanja. Pitanje nije da li Francuska ima talenat da osvoji evropsko 2028. ili svetsko 2030. Pitanje je da li iko može ujediniti taj talenat u tim. Ako postoji jedan čovjek koji to može, to je čovjek koji je naterao egoje da nestanu u Real Madridu. I Francuska se sprema na pohod,